twongeye kubasuhuza inshuti bavandimwe amuherereye mwese amahoro y'Umwami Yesu Kristo akomeza abane namwe. Rero nk'ibisanzwe twongeye kandi twagarutse hagiye iwacu dutura muri studio zacu, nk'ibisanzwe nkora ikinyamakuru Karingi TV Show 1. Rero tudatinze mu magambo twegereje muri data dukora n'umunsi ku wundi, reka nawe azabibwire bukeya. Shalom turabasuhuje inshuti bavandimwe badukurikirana hirya no hino ku isi, abatuye ku migabane yose y'isi. Turabizi kuko muri inshuti zacu kandi mugenda mudukurikirana umunsi ku wundi. Rero turabasuhuje, twari tumaze iminsi tutabona n'umuvandimwe ngo tubashe kwicara tubagezaho amakuru yacu, tubaheze amakuru ahari, tutange n'impanuro kubera kuko twebwe niyo subject yacu dukoresha. Rero tubahaye kazi abadukurikirana ku binyamakuru zacu 5 episode Karingi TV. Abatarahagera mwanyarukire mu gukora subscribe, like, share na comment, ndetse mugende mugezwaho amakuru atandukanye umunsi ku wundi. Rero tubahaye kaze. Uyu munsi twabazaniye amakuru meza. Uyu munsi twaje kuganira, uyu munsi twaje guhugura, uyu munsi twaje gutesha, kuko ari ibintu bigenda bikoreka bitari byiza kandi bitari ngombwa. Rero reka muvandimwe tumusubize ijambo ariko tuzo gukomeza kuganira. Mwene data arakoze cyane. Nkuko yarabibabwiye twari tugize nk'iminsi tutaboneka ahangaha, tutagaragara, dukomeza kubagezaho ibintu mu buryo bw'amashusho, ariko twebwe mutatubona, ariko twongeye kubishimira kandi tubahaye ikaze muri studio zacu. Nkuko mwene data yarabivuze kandi uyu munsi hari amakuru menshi, hari ibintu byinshi tuza kwibandaho tuganira bisanzwe, tugiye dutanga impanuro hano, tugahugura abantu mu buryo bwinshi butandukanye, ariko cyane tuza dukunda kwibanda ku ngo n'imibereho y'abantu itandukanye ubuzima busanzwe, kubagira inama bagize ibibazo, kongera kandi kubagarura muri mood y'ubuzima busanzwe. Rero uyu munsi turaza kunyarukira no ku migabane, naho kujya migabane ya Afrika siko. Uyu munsi turaza kuhagera nako turaza kubabwira amakuru yaho, ariko tutaragera iyo muri iyi minsi ishize hari ibintu zaciyeho byinshi bitandukanye. Aho twabashe gushingura umuvandimwe mu cyubahiro umusirimu, havuzwe amakuru menshi cyane, ndetse hari n'ayandi bakuyeyo abantu bavuyeyo gushingura. Ariko uyu munsi wa none hari amakuru twaje kuvuga, cyangwa se hari ibintu twaje gutesha no kwiyama byagiye bigaragara kuri social media cyane. Sinzi ko ushobora kuba wabibonye, kugira ngo wabibonye, kandi abantu bagiye bavuga ibintu byinshi bitandukanye bitewe nuko babonye filime ikirekire yari yifashe. Reka nze mvugeho gato siko kugira ngo tuze gukomeza. Tumaze gushingura umuvandimwe, abantu bavuze ibintu byinshi bitandukanye, ariko icyo nza kuvugaho nico twaje gutesha. Hari amagambo yagiye akurikiraho atari meza, abantu twagiye tumva bavuga umushumba wahagarikiye nako wafashe ijambo muri ya mihango, avuga ibintu byiza ashaka kutumenyesha amakuru. Twagiye tubona abantu benshi bavuga ibintu bitari byiza, bamutuka, bagira gute, bamusebya. Biratubabaza cyane. Buriya umushumba hari icubahiro cyo agomba. Umushumba si umuntu kuza gutukira hano kuri kamera, so kuza kuvuga ibintu ukeneye ushaka. Biriya bintu mwagiye muvuga mwebwe twababonye, twabakurikiranye. Hari abantu bigize abanyamakuru ku nguvu kugira ngo bazabasha kuja gutukira abandi hari abasebya. Ntabwo ari byo. Kuvuga amakuru si ugusebya, ahubwo umuntu avuga ibintu bizima bifite icyo byubakira abantu muri society. Ariko kubona wipermeta ukaje gutuka umushumba hari umuvuga, abantu bavuga umushumba kutariko, kandi ibintu umushumba yavuze hariya twari uhari, yavuze amakuru yuriya muvandimwe ukuntu bamuhagaritse, kandi ibyo yavuze n'ibyo yari yaranavuze mbere aje guhagarikwa. Kandi yatubwiye yuko ntiyamugendereye rimwe, ntiyamugendereye kabiri, yamugendereye inshuro nyinshi. Avuga amakuru ku bintu byose byagenze, aragenda aratubwira ABCD ibintu byose uko byabaye. Ariko ikintu gitangaje ni abantu bahaguruka bakaja kuvuga amakuru y'ibintu bimwe basa n'abasebya umuntu, ngo ubwo ari kuri mitandao ngo iki oya, ibi bintu sibyo turabyanze ahangaha. Natwe twaje kucyaha
no kubuza abantu ayo makuru barimo bagenda bavuga atari meza. Umushumba yavuze amakuru ku bintu byose byakabaye, kandi bareke kumusebya. Ni n'umuvandimwe wiwe, ni n'umuvandimwe we, ariko yakoresheje gahunda desturi za Kristo uko zimeze. Ntabwo yavuze ibintu bitari kuri gahunda, yarabisomye avuga amakuru yose uko yakabaye. Mwari ko mushaka ngo babwire andi makuru aje kubabesha se? Ariko abantu twagiye tubanza tugatekereza ku bintu tukabona kuyivuga ibintu bifite fact, ibintu bigaragara, apana kuza guharabika umuntu hano ngo yavuze gutya ngo zage ngo yavuze ibintu byose mu izina abivuga uko byakabaye. Wabyumvise gute wowe umaze kumva ayo makuru? none uko ibintu bimeze buriya ikintu kimaze kuba abantu benshi bakoze inkuru nyinshi bakivugaho cyane bitandukanye kuri uriya munsi wo gushingura. Ndibaza ko isi yose wenda barakurikiranye kabisa ukuntu uriya muhango wagenze. Gusa je cyo muvuga kuri uriya mushumba ntari mpamvu zo kuvuga mushumba cyane, ntabwo ari byiza. Niyo mpamvu twaje hano guhakana kubitesha agaciro cyo muvugaho mbwira bari abantu bakomeza kumuvugaho. Buri bundi ikanisa riba rifite administration yayo, kandi itorero uvuga ngo nimba umuntu ahagaritswe ubundi biriya byemera bivuga ngo ni mwahawe ububasha icyo muzohambira mu isi kizoba gihambiriye. C'est ça. Kubera ko kizoba kibabarira, nimba utakibabarira uvuga ngo kiracyahambiriye toujours. So uvuga ngo nimba abashumba bakorera umuntu apfuye mu caha akanga kwihana, iyo barakoresha ukuri kwa Bibiliya, kandi barakoresha Bibiliya twebwe tw'abanyamurenge twaradukeneye ngo pasiteri hariyo reve akore ibijanye n'ubushake bwacu n'amarangamutima yacu, ariko we yakoze ibijanye na Bibiliya. Ubundi n'umuntu apfuye ari umupagani, apfuye ari umupagani tibamushije kumwe n'umuntu wapfuye ari umukristo. Hari izuba ko ari imihango ikorwa, hari n'indakogwa. So rero iyo ukuntu yabikoze uburyo nyine byakagombye gukorwa. So niyo mpamvu ntitumuteye imfana, kubera ko gusa ijuru riza umuntu n'Imana, ariko kandi ijuru riza umuntu ariko bitabujije ko tuzoharibisha gahunda z'ibintu. Buriya muri umushumba iwe yemerewe gute afite ububasha bwo gukora ico Bibiliya imutegetse. Ureke yakora kinyoni na Bibiliya wenda bamwe baravuze ati kubera iki yabikoze kuriye kandi bitavuze ko kuriye. Ni ukuvuga ngo umushumba yakoze inshingano ze cyane, kandi ntiyabwirije ahubwo yatubwiye amakuru, ndetse aduheza na fakte zigaragara bidusomera, atwereka ibintu byose. Ariko abantu babe bahaguruka hariya bakaja kuvuga, abantu uko baza bishakira imivumo bonyine. Buriya abantu babivuga babara kumuvuga buri nawe gushira hariya ntiwokora ikinyuranye n'icyo itorero rigomba gukora. Yes, niyo mpamvu mutagomba ko baravuga cyane. Oya, reveri icyo yakoze ikintu cy'ikanisa, yakoze inshingano ziwe yahamagariwe kiyakora ikinyuranye nacyo, kuvuga ngo aba yaciye inyuma y'itegeko. Ese maze kubaza ko bahaye bavuga ibintu byinshi bakaje kuvuga revera bamushinja amakosa, igihe cyose yazaga yaravugaga amakuru. Uyu muntu namubwiye bizageze gute? Sibyo, namugendere yanse. None se bari bashaka ngo bavuge hariya, yatubwiye amakuru twebwe tutari duhari. Igihe yatangaga ari amakuru mu rusengero, yari ko atubwira ukuntu ibintu byagenze, kuko abantu bari bakiri mu rujijo, bamwe batazi amakuru uko ibintu bimeze. Atubwira amakuru, adusomera n'ibipande mugabo izo kudusobanurira uburyo itandukaniro ry'umuntu itorero ryashingwa ari umukristo n'itandukaniro ry'umuntu wapfuye ari umupagani biba bitandukanye. Hari imihango ikorwa, hari n'indakogwa. Niyo mpamvu abantu bagomba kuzakira uko itorero ryabikoze, yandi uko byakozwe babyakire gutyo, uko niko itorero ryagombye rute kubikora. Mugende muhagarika amagambo guhera uyu munota. Yes, umuntu zose urasayandi, ariko ntimuvuge umushumba ko kuza gusebya umushumba hano turavyanze. Ingano ziwe tafazari turabakristo turavyanze. Ibi bintu mugende mubihagarika. Murakoze cyane. Hariho n'ikindi gusa nyine umva abashumba nta mpamvu zo kubavugaho cyane, kubera kuko buriya hariyo bahamagawe n'Imana atoshobora kuba yokora ikosa, kubera ko azi uwamuhamagaye wariwe cyane. Katunyarukire hakurya y'imigabane ya Afurika, hakurya y'amazi, ariko turahatinda nijoro ariko nabisubiyemo ndeba social media ukuntu ibintu bimeze cyane. Si yarashize isigeze kure kabisa, isigeze kure
ko turabona ngo ni hano muri Kenya gusa abantu babafungisha abandi bagagwa muri prison naho no muri Amerika hariho abandi babafungisha abandi bakagira ngo bave muri prison niko bimeze naho niko bimeze tekereza muri amuvandimwe waraye nijoro nabajije amakuru namenye amakuru bikahamagara abantu bo muri familia ndababaza hamagara n'abandi ndetse bari mu za Canada ndababaza bambwira amakuru ko bimeze ukuntu umuvandimwe yafunzwe uri mu familia wawe uri mu familia wanje ufite amakuru hafi wa hafi neza wa hafi ndetse ari iriya twaravuganaga nabo ariko nyine kubera ko harayifite connection ziwe sinari ntabona neza amakuru yiwe kuko yafunzwe nijoro gaba ariko bikurikirana nsanga umuntu amaze amezi 2 muri prison kandi azira akarengana kumva bende dintu none se ivyo hano muri Kenya ko tubicaha ntibiriho aho none muri Amerika naho bira kandi nk'ubwo bwacu kandi abantu bose bari mu ikanisa tubwira inkuru ko byagenze nukuvuga ngo uramuvandimwe je nkimara kumenya amakuru uburyo yafunzwe n'inzu narabashije kurikirana social media abantu bagiye baganira bagiye batanga amakuru uko yafunzwe nukuvuga ngo atuye muri Amerika muri state atuye ndago muri Arizona kuko ari umuntu wabi bona nandike niho wahise ubimbwira noneho arambwira tumuvandimwe arafunzwe bigute afunzwe gute ko je ntakuru arizi ntabwo amaze amezi 2 ari muri prison yafunzwe nande wafunzwe umupastor wiwe se cyangwa ngo yego umupastor wiwe none uze gukurikirana amakuru sanga barabanaga mu Uganda bataraje hanze uyu muvandimwe warafunzwe ni umucuranzi acuranga sente ariko Uganda yageza amucurangira nibaguze umucurangira noneho baja muri Amerika bagere muri Amerika noneho ntiyahitira wiwe ahitira kundi mu bishop noneho ko mu bishop wa mu pastor ga noneho urufungisha uriya muvandimwe wicishije umuntu uzi gushije umuntu muri Amerika icyaha cya violence n'urupfu kandi urupfu bwo gutesa twaje kugiyama mu pastor kabisa unit zivuga ngo kiri aho ngaho iwanyu ntabwo tuyama kino kintu iki kintu ntigomba kubaho abapasiteri n'umuntu umushumba ashobora gufungisha umukristo intamu yoboye ndakubwira amakuru baravuga ngo ndetse yari mufite nk'umwana we uvuga ngo yahise noneho ni ngaho nje nabikurikiranye ndabitohoza sanga yaragize ishari yuko asura ko bishop wundi none ngo yaramusabishije barabona ngo wino uva aho ngaho ku bishop cyo kuvuga iziragiwe ariko bararivuze muri media ngo uva kuri uwo bishop uzi wanje ari uzuturanga arabati jewe ndi hano ku bishop yo mpakora akazi kandi ndahemba kwezi $1000 $1,000 wowe ngwino jewe hano ndakeneye uzamuka kwishura none bati tinti zokunda yabati ngubwo banze nzogukora ikintu utazobasha kwikuramo ngo hano ndagufi hano mu cyambere naragutanze mu cya kabiri ngusha boko ngusha boko muri Amerika ngusha boko ayo boko murushije wewe nduri umuntu nawe hari abandi bakurushije noneho uberiki ushaka ko guhambisha abandi kandi nawe uri umuntu turahi wanyu wewe wa mpasiteri warafungishije umucuranzi utari nuwawe ukamushinja icyaha cya violence reka kurangeza amakuru noneho bagarageze yasaga n'umukanzi nzo gukora ikintu utazobasha wenyine kugira ute kwibagirwa arangize no system yakoresheje uriya mucuranzi azana dodo imyenda noneho hari kuwo pasiteri akaba bafite umwana w'umukobwa niba ari mushiki w'umugore n'umwana w'umugore ngo nawe uzudoda imyenda baraziranye barabanye bamufata nk'umwana ngo mashine y'uwo mwana iraharika noneho uwo mwana w'umukobwa ahamagara umucuranzi ngo iyi ndabere mashine yagize ikibazo uyikorere aza kuyimukorera araza kuyimukorera ahita asubirayo arangize wa mupasiteri noneho yama ahitaga amushyiraho kese ngo ko wasize fashe umwana ku ngufu warepeze umwana w'imyaka 13 uwo mwana w'imyaka 13 uzi ukora muri mashine uzudoda ninde utaza rusi umwana w'imyaka 13 azaza ku mashine azaza kugura mashine cyangwa umunyeshuri baho n'umunyeshuri
taza nagaragara no mu bantu ntaza ndagaragara mu myaka 13 abataramera n'amabere nta mabere bafite ni ukuvuga ngo arangiza ahita amushyiraho iyo kesi ngaruka ngo jewe kuri iryo kosa mfite umugore n'abana batanu kuko izo waje kumushyiraho n'ibiki niko kuko kumureba ati kumufungisha uko ari muri prison ubu tuvuga ari muri prison mwari w'injage kuri social media ariko twe guce twarabya umu pastori aracari mu kanisa cyangwa kanisa uri mu kanisa cyangwa n'ikimina urimo ibyo ni itorero warahamagawe cyangwa warihamagaye n'umuryango wawe icyo twakubwira cyo nimba wenda ari ibintu tutazi buriya hari umuhamagaro w'Imana hakaba umuhamagaro wowe umuntu wayihamagaye wenyine wowe icyo tubona cyo warihamagaye iyo ni business wakora mu mushinga wawe ntabwo ari itorero ry'Imana kuko umukristo wamagara umupastor wamagara ntabwo ushaka gufungisha umukristo wiwe tibibaho uko bimeze turahi wanyu twaje kwiyamura uyu mugabo wafungishije mwene data Rugabire ese yitwa Rugabire ngarukiye yitwa Ngarukiye sorry mwene data Ngarukiye ufunzwe azira ubusa ngo yakoze violence kandi ntayo yakoze nubwo ataje gucuranga mu kanisa y'uyu pastor icyo akora uwo pastor nikizina usaba mukubiseho kandi gabari hanze ngo ari muri Amerika ngo kayita ku mutima ngo ni muri Amerika wewe muri Amerika se ni uri mu ijuru se uri hehe hatobwiye umupastor umuntu wewe uhamagaye ukorera gufunga afite umutima afite ntabwo ari umutima w'agasheri umutima wa drone umeze nk'wantuza se ninde wamaze abantu ngo kuri mu president wa ibyo bintu biratubabaje cyane nubwo tuvuga birababaje umupastor gufungisha umukristo kandi uraza ukamushiraho ikintu ukamwira icyo kese mwene data arajyamye hariya muri prison afite abana hashakira wowe aryamye ku maraso yiyamye kura prison gano urupfu wicaye mu wawe n'abana bawe n'ikanisa n'abari bakristo ese mwe bakristo mwe mwicaye aho ngaho kumurikira mwe mukora muri iyo kanisa iki kintu ni muje kumufungisha ikintu twarakibuzo bushize tugomba kwihagurukira nawe dukurikirana ugomba kwihagurukira tukiyama abantu babafungisha abandi bakabata muri prison ngo bagwemo kugira ngo babone uwo mutima n'umunyabaki w'ubunyamahanga kigomba kuvaho iki kintu kigomba kigashira burundu kuko si umuco w'abakristo hari n'ababivuze arabivuze ati ni ikinyoma uramana ntabafashe ku ngufu kurumva uyu bo muri familia yiwe y'uwo pastor ti umwana atazanye urubanza no muri familia nta bintu fact bigaragara kuko umwana yagize ute ku ngufu cyangwa se ibaze nk'umugabo w'umupastor ngo kari permit akore gufungisha umuntu muri prison aba pastor nabo mu gufungisha abakristo yeme hano barahari tubavuzeho ariko abandi pastor twumisha amakuru nabo ngo bafungisha abakristo hano muri akarere k'Nairobi kabisa ariko reka tubihagarikira aho ngaho rero uyu munsi twebwe twaravuga ngo tuzaducaha duhane ndetse ko turatesha imico yadutse mu bwonko bwacu yari ihaba sinzi impamvu bihabize ariko turabahonyeje mu izina rya Yesu Kristo mugende mukike kuri icyo kintu nawe umupastor ufungishije uramuvandimwe genda umufunguze n'utamufunguza nawe iminsi yawe irahari ese pastor wafungisha umuntu iyo umwana we yozomubaho bakamufungisha afite abana yo jamwe fete agaselebra ufite abana ufite abahungu ufite abakobwa anytime wowe mu kibazo utikuramo kandi tubivugira aha icyo uzoza ukora amakuru yawe yose turayafite cyane turayafite twarakurikiranye turafite kuzoceceka ntabwo tugomba kuvuga ikintu tutatohoje tuzuri dushaka no kuvuga mu izina tuzi aho uri tuzi naho wavuye n'ibyo n'uwo uriwe iyo mpamvu mutagomba gukora bene ibyo kintu mugikorera abakristo banyu icyo kintu turagitesheje mu izina rya Yesu dukore ku nkuru ku bantu nabo baba abahungu bari muri Amerika bashuka abana bakobwa bashuka bashiki bacu bakabohereza video babo gusa kino kintu sinimbavu abantu batajyagurukira kuki mukibona mukacishimira mukishimira kuba mukivugaho mukishimira kuba mwogikoraho cyane kandi murakora ikintu ari ikintu kibi ubushize hano Kasarani Church byarakozwe cyane abantu barasoroma video Uganda hehe kuki mutajyagurukira media ahubwo mucamagana twebwe ntabwo twari kuvuga umuntu wesore video ngo yabaye tombe ngo iki oya tuje kwiyama bari abantu bari muri Amerika babashukisha abana bakobwa ifaranga kugira ngo bagire gute babaheze ubwambure bwabo numara kubona biragenda gute muvandimwe je ijambo ryo kubwira ni rimwe gusa
hari umunsi uzofatwa kandi uwo munsi uzofungwa tuzovamo. Wewe wakoze ibyo ukomeje no kubikora uzofungwa ntuzogera ute tuzova muri prison kuko icyo kintu gusaba dukora. Iki kintu hari umwana w'umukobwa mu minsi ishize, uwo mwana yari umuyumbe cyane. Umwana w'umuyumbe baragiye baramushutse, murabizi ko abakobwa imitima yabo yoroshe. Saba barayika Kandi ifaranga ni ikintu kibi, ni umushukanyi. Ariko rero yemwe mwabantu muri Amerika muri mu gukora ibi bintu. Ibintu zose uko ese umunsi bazabikorera mwene nyoko mushiki wawe bakabimukorera uzoja hehe? Oye umuntu Uzoja azabikorera mushiki biwe mwene nyina. Ahaguruka aje mwikanisa gushima ngo mushiki wanje yasohoye video yambaye ubusa. yoba twatuza abantu bazabikora. Ko turakora research aba bantu bose barimo gukora bino bintu. Tugiye kubashira ku mugaragaro. Kubera yuko ndi muri abakristo muri abapagani. Ibaza umuntu umunyamurenge ngo afata mwene wabo bafitanye amasana, abanyamurenge bose baravugana buri ngo kura mushaka ku karubanda ngo ifoto ye yambaye gusa ngo umuntu yagwaye faranga ubwizo uri musaba urangize wenyine urayifashe. Ese wayi musaba ngiye gute? Ngigire gute muri telefone yawe? Turabiyamye kandi turatesheje. Nimba ubushidara abantu nabuze ndabona ati buriya satani isigende ikareba wama n'umukobwa w'umuyumba usenga uhagaze neza, yarangiza kandi igasubika igende ikareba cange ho mucikivuga cy'igipagani cicicanye cyananiranye gifite ifaranga ikamigende cyangwa gende uje muri mwana umukobwa umutereta no kumutereta umubushe agwe bwambure bwiwe. Uvuga ngo satani iba yashatse wama n'umukobwa yamubuse igasa muri cyange ho mu cy'igipagani kidafite umutima, gifite umutima utabaho. Ugasanga ageze ute agashije umuntu wari umurongo wiwe wari umukristo, abantu bari bizeye bavandimwe. Nubwo ubwo Bibiliya ivuga ngo nubona uraguye tukaryama aho uzozuke kugira ngo ukomeze umurongo. Kandi bano bantu bakora bino bintu tavazari abayumbe nibahaguruke, abapastori nibahaguruke, iki kintu bacamagane. N'abantu tuzi bari mu gukora ibi bintu tuvukana dufitanye amasano. Ifoto y'umuntu urayifasha itaye ku karubanda. Ubu bugome n'ubunyabaki bwadutse. Ubu n'ubugome bubi n'ubwicanyi ndenga kamere. Abantu bagomba guhaguruka bakamaganira kure. Sindi mu kumenya abayimbe n'abaco bari mu kubwiriza batabwiriza bano bantu ngo bareke bino bintu. Nibyo nyine bagaceceka abantu ko barabona ibintu bihari bakabishimira bagaseka gusa bakaranga kuja kuzamaza gutisha urumubona arimo kuvuga umugore biteye bwambure bw'umugore cyangwa umugabo cyangwa mushiki wawe cyangwa umugore wundi bifata byishireho nkuko byo umugore wawe byishireho ari umugore wawe cyangwa ari bivuga cyangwa ari nyoko zogenda reka tubiteshe ibintu ntabwo ari byo ibintu ni amakosa kandi tugende tubicikeho uko bwacu. Ni na mpamvu tutabona amahoro ibintu byagenda biko kandi reka ngubire iki kintu kubera kimaze kuba kenshi turi muri cyo bita ngo research y'abana bantu bazabikora. Bari mukubwira ngo bari muri Amerika bari mu Buraya bazofata ngo ndibo tuzobashirana kuri mutandao umunsi umwe amafoto yanyu mwese muza mukora bino bintu turabafite bazofunga muzofungwa ni leta ishobora gufungira kuko urafata umwana w'umukobwa ubwo bugome ukamushukisha udufaranga ngo yambura ubusanga wifata ifoto ngo unyohereze ngo fata koma uzoyirya wawe bazabimukora umwana wawe nimutarashaka bizana wa mushiki wawe imwishwa wawe bazabimukora nuko bizuba muri cokore undi nawe uzote uzogikorera. Malipo ni haya tu hapa katika ulimwengu. Rero bavandimwe turabashimiye cyane kuba mwadukurikiranye, turabisenze kuko mudukunda umunsi ku wundi tubagezaho ibintu byiza. Bavandimwe n'ingo zacu dukomeze dusigasira ingo zacu. Bavandimwe turabisenze kuko ingo ni itorero. Rero Imana ikomeze ibarinde, Imana iturindire ingo zacu, ikomeze turinde ntitureke kwegera ingo zacu ngo tuzegeranye. Wa mupapa umumama reba urugo rwawe urutunganye neza urwegeranye, mwaba mufite ibintu mwaba ntabwo mufite mube mu mahoro kandi mukundane kuko ni Kristo nawe yaradukunze. Rero turabashimira cyane abakunzi bacu badukurikirana umunsi ku wundi, turabakunda cyane kandi turazi ko mugenda muzigana mugenda mudukorera subscribe, like na share na comment, so tubagezaho ibintu byiza bitandukanye umunsi ku wundi. Turabakunda cyane, Imana ibamugisha. Mwana natarakoze cyane kubasezera, reka tubasezereho tubasaba gukora subscribe abantu batarayikora bakora, abandi batarayikora nako baze badukandireho kugira ngo bazakomeze bakurikirane ibiganiro byacu bizakomeze bibafashe. Bavandimwe turabakunda, mukomeze munoze ibiganiro byacu. Bye bye naho utaha. Bye bye.